E kublai step ye pi wa ro ki pralog ki was nyao suk wo up e ki kubor wa phalla how new channel ki kubor wa phalla ki wa kwa open nyao cha pi neg step wa pynlut ka kynthai khat wi lak tangka ha ka sngikha ksaw Yong ka hari China te tons dangi cha ki kubor ka video ka wada khlan bha upor ne viral ha ki rinsan social media ka video wa panyo ya ki durlait Yong ki drone wa chimwai ka ka kynthai yo le kmen ha ka sngikha ksaw Yong ka kani ka kynthai to kanong China wei da pynlut ko kam wa khan ru $1000 wei man da pan kala cha ka poisa India da pynlut ko Haduh khat wi lak tangka yo chimwai Haduh sanspa at phau tali ki drone ha ka sngikha ksaw Yong ka South China Morning Post da report ko wa kite ki sanspa ar phau tali ki drone da panchna yaki yo pan wandur ye tho wa ong happy 10th birthday to dudu iwa mut sngikha wasuk wa kmen wa chi phaus nem ya udodu iwa tho hakidak China hade nei tewon dakhi ki yo chna ya idur ne pan wandur ya ukek birthday namo ukek sngikha wa ka sinduk present wa mchain do hapo Tedu kini don hi ki kubor ki wakwa open snyao chapi yi kubor the poch wakut e kuble ye pi bro snyao ba ham ye malinyu subscribe your new channel khnang wa yo pten cho pi yo yi kubor wa phalai kiten panar kuble chibon sngi wasuk ko kmeni pi waro